Iyang kasalelye rakachu horas bachunan programen Rongen Weeket nan Kempahn Roson-mwahu public health. Iban bachuan walyan tikich kan meban bachunan programen ranwaj. O bachuan chiyang ki uyach nga sakaratan ki puniyo waw tuan walan waw raksokan pompeyu. Hach nga sakaran walap tan kupunan sanan kan ko. Pon kasapal marlikan nanalap nan kanyay ko. Chingol waw choror to ka sabal machay kap na wain pompe karyawan kap na speaker vice speaker o chaway kan chorus nan 10 pompe legislature pon kason ko kung labalab samura labalab chon tataw sarawi kan chorus nan pelian lamalam kan parusya nan wain pompe o kachuan waw ki sabal mar chon wain sa nan sabal machay program and Rongen Weeket nan Kempahn Roson-mwahu public health way saban man yan so mga bukchaylan kachin kasamo Mrs. Stephanie Gabriel Mawya Cancer Program Coordinator, Mrs. Sylvia Benjamin Public Health Educator, o Mr. John Stena Sumitawan Owa Mawya Outreach Coordinator. Ay suksud man bachawan lukad puginwach ong nan program en ranwach rankak kapesa ni yaralak kira da sampuan marabacho ke nan men kaya ranwach amai chana insto kalam kami program director wegi atan padang kami usaka-usaka nilang natan padawal ko pesa raw watusyak ay men padawal pagita ma tuan sakratan kapung dengan wawan kap padang tenin tuan padawal kita semua o tiang kiro sakar kita na sabun program KPSM macam kapung rangut Iman padun sakar kita makitakan na padunan men kairan sa padusan palin Kempahn Roson-mwahu wen pompe. Puwe bisen kak padun tungonan kita bilay sumawak sit o KPSM to kan sila si kasampaliw. Makin padu taong rai sa matay ko sarikan melin mga nakapakan. Pay nakapakan niya tungonan kitir sampar tuwa o sampar isa ko. Met mawewe kan yan so marapat padunan takay school and pun kanima. And kak sainsan na to kan sila sila Wait itu rason to kan sila siltekan magdayag sa kunman kiyar when kap so si right sa matay ko wasirikan lintu na right kan kayrta o tungolen ki normal amoy email eta patu nan kay ran pasen kap patuan mail segera ko ton way sa pon kap ya sa kunman ton way teten kawit ong nan pilipilkan depan tawasan sa kun matay ko wasirikan kalangan ko may Mr. Sena Karya mo ito na o kabesa yan siyon way ranwach tapos HPV virus. Kalangan program director HPV virus ye yatan kangen mas kay mapap toto suto kanaleta sumaw. Ap miyete nakin kakaleta sumaw takapil saleta cancer. Karya tapos tokan sila silang HPV. Tokan sila silang HPV ye yaw tokan sila silang mainin kasampalong rai sa kun matay ko wasirikan. Mepan ka kan kaun pa ngaray tungol men pereren nan palingwar. Puan kap sawase tareti o pereti sangan paikeng to sumaw kan. Sumaw toto kan na masin HPV kan kareta. Tokan sila HPV kan tare. Kaperpen kapel saletan cancer and tosan. Kaperpen kapel saletan cancer nan kapin wara. Kaperpen kapel salet cekan cancer cekan memie. Atano kareta ich malseri. Ana yang ada tokan sila HPV. Tokan sila HPV pilinin kasampal tuwa je. Tokan sila tekan meray sa kun matay ko wasirikan kinuputiyo patuan tungalan kita. Tokwat tokan sila wat. Dinin kasampal ng tuwa ni patuan sakar kita mekan patuloy ray sa kun matay ko wasirikan. Trip takwin kalmaw. Mga nakapakan pay nakapakan puwen kap kauna pa maray tungal. Men perere nan panungoran kap napata puwen kap sawase kaya cancer wato tor apali sang kapal salatan cancer. Kalangan ko may karya kak sansan saman sumaw tangan may HPV kin kareta teleta. HPV kinaleta saman cancer toto. May patuan tiang kiro bisakar kita may kapal salat and cancer nan tosa. Kapal salat and cancer nan kapinwara. O cancer cekan demi. Aku ya mayor tokan sila silwat. Asa pun matay sarikan pan kakeran ke pereban cancer pukat. May panyan patuan alit tokan sila silwat. Kalangan ko mo Riyawan ang wewe pi metokin sila silang HPV ka
o melen en tatok. Kalangan ng kami program director roprop chocho kasalitar ng togen sila ng HPV inanen tatok. Te sawas laut ni kasalitar na chocho na ale togen sila which socio ale di kapalan soma cancer. Te pinpaiking chikan mas masan HPV kin olata. Wataban soma cancer kan no yawir nan samba ejiklar pwede togen sila which atatok. Medaliyo HML sariyach miyan nan kabarpen takapalan kaya nale tumasan HPV te soma me HPV kan kinaleta. Soma memasan HPV kin olata meinanan rock nan punganiray maglopulkan lela ramas laut mayangaki all teli. Aramas koros koyang ale di soma te masan HPV. Ma sabol mo misteri banyang ale token sila si which ayapan ko na patak palwaro men paraban sumaw and there ale di sumaw cancer te masan HPV kinalota. Ichingalan ko pero takapunat o me ichingal sari banyang ale token sila sa which pwede etachen pano aleta pan metawenta memare ale yak token sila sa which ay ray kaker yang uya mo keten chupenen paluwar te uya insanan popot. Kalangan program director rob kan bil kasaletar me masariman pan alayer te chingolen ke togen sila silwach esujuka kairata mata mes kom chingolen ke togen sila silwach e barosan sumawan cancer. Kalangan komoy Mrs. Gabriel Karyatame eleta pucangkan bil anane yang ale tokain sila silin HPV. Kalangan program director nan pemberan buat serebekan maging bacawan togi sila silin HPV pwede pisang nurop-rop ka na kasalita tuan cancer and Dawson. Ap socho iray tisang changkan yang ale top watch togi sila silin HPV pwede wasan HPV bil ka kareta cancer renal. Kalangan komoy Karyata kan sila silin HPV esochak kapar takasoma. Togi sila silin HPV socha kapar takasoma. Miyache sin sansuat kin parata hansel togi sila silin goyen serite aramasan. Sansuat puka cheyani kin metak umbosta o wichachala wasametok miye. Absong puka chkaros kin parata o bilban matangache sola. Kalangan komoy tokan sila sil sopan kap eleta ichmal sari aban sochakap yang nain kisari orang. So, irawat socha mele. Togi sila sil wat socha kinaleta sari mele na o socha kap yang nain kisari de socha nechi. Ma aramas mele ti cancer sang no sen HPV. Aramas mele bananane ane treatment to yaben appoint kay Beban kakacakare yang aramas meno akan kak sojian naik di serik di solaka biatas. Apel the treatment makin wiyang meani cancer yang merasa hysterectomy, posalan bawasan endi, chemotherapy, we need the radiation. Kalangan program director. Imen patron peleuter kelepo kesepani tuan sekretaran wow kapadapat. Yen kap patron kaira tuan sekarban kuperantun we meseng kapun ranut. Imen patron cakar kita me irakan koros mese patron sakar keban kupramai. Awia irakai mapung, awia irakai memele. Oi patron kasih ku kamele dan mirapukat koros pan kakan sawas. Awia sapun matai. Ten kawai tong ni Pilipin matai konengan sapun man ki yang rai sapun matai ko wasirikan. Mele me kita ada tokon silasil kasimpalakan ap tokon silasil HPV. Erli patron muliante kit pukat me patron muliante pelian Kempahn Roson-mwahu. Uya tungal sagaratan katul ong kupuran ton way unsep poy kupuran tut sawas kumail katil sapol man ki yang paluat kailanay patutur ng rangot oy patron pil muliante kit pukat o patron pil sakar kita tungal sagaran pagpag enter tokati patron pag kupramay lang kak patrenget nintungan sabis kan mesakan patron tungal kita ba kita ong ton way angkat patapat o angkat patanupo ani aralap o kalangan kupur koros.